Ko se u ovom zlom i izopačenom naraštaju zastidi mene i mojih reči, i ja ću se zastidjeti njega. Dakle, Gospod, Bog je to izgovorio. Ovaj naraštaj zli i izopačen on je zao i izopačen upravo iz razloga jer se okrenuo ovim naukama, okultizmu, dakle vračarstvu, a niti jedan vračar neće baštiniti i ne baštini i ne ulazi i zato niste ni ušli u Božje carstvo. Ulazak u Božje carstvo, umirenje, dakle, upokojenje ili smirenje, mir Božji, mir Hristov, jeste u Božjem carstvu, a u Božje carstvo se ulazi silovito, se grabi. Božje carstvo se grabi silovito. Znači, laž je ove tradicionalne, lažljive zajednice, odnosno crkve istoka. Dakle, istok, zašto oni, dakle, taj svoj simbol, dakle, krst koji je obeležje, simbol mrtvog naraštaja, mrtvog iznutra, je, dakle, razlog što se taj simbol koji je, dakle, krst od ovog materijala, ovog i onog, pa se postavlja na tim objektima od tog carstva tradicije, zvano, opet takozvano, Srpska pravoslavna crkva. Stavlja se, dakle, u pravcu istoka i zapada. Dakle, lice i naličje. Sad, šta je lice, šta je naličje, i jedna i druga strana su iste, dakle, ali postavlja se, dakle, onako kako sunce se kreće, dakle, kako izlazi, kako zalazi. Tako su postavljeni predmeti u obliku krsta, koji jeste obeležje mrtvog, umrlog društva, umrlog naraštaja, umrlog za istinu, za pravdu, za milosrđe, za ljubav, za dela Božja, jer umiremo Bogu i oživljavamo grehu. U delima ovih tradicija, stare zmije, jer sve tradicije jesu od stare zmije koje se još zove đavo, zmaj i sotona, i u ovom, kod njih isto tako, kako su predmeti, se proslavljaju predmeti svi ovi od zlata, srebra, što je u stvari koren svakog zla, dakle, jeste srebroljublje, pohlepa, materializam, religije jesu koren svakog zla. Vidiš, sad su ti neki ljudi kao recimo onaj Đurđe koji kao ubiva Aždau, a u stvari je u njegovom srcu Aždaha, kako god neko iz ove pozadine religijske da zovete ratnike, zaštitnike tradicije, odnosno zaštitnike stabla, stare zmije,
stabla, to su ti plodovi zla sa kojih jede ovaj narod i pošto jede od ovog drveta stare zmije, dakle tradicije, zato je on ovako zao, dakle jer zao je iz razloga što jede zle plodove sa drveta zmijinog koje jesu u svim plemenima, jesu te tradicionalne, pod znacima navodnika, vrednosti. I sa takvom naraštaju koje jeste u srebroljublju, a srebroljublje je koren svakog zla, dakle, u tom naraštaju jeste, u srcima njihovim jeste religija, odnosno tradicija. Tradicija putu, odnosno krstu srebroljublja, pohlepe, jer idolopoklonstvo jeste jednako pohlepi, jeste jednako srebroljublju i zato mi postajemo poklonici barabe, poklonici bezakonja, poklonici drugog puta, poklonici učenja. Dakle, Eva i Adam postaju poklonici učenja stare zmije. I tada umiru i bivaju kao ovo što se danas dogodilo, dakle svet je umro Bogu i izbačen je iz vrta. Iz vrta, znaš ono kažu vrt dobre nade ili vrt jeste carstvo Božje i u svim religijama ga ili u tom hrišćanskoj, pravoslavnoj, rimokatoličkoj, taj vrt zovu raj, gde ti sad kao, pošto izađeš iz svog tela, treba da odeš tamo. Laž stare zmije, jer ti jedino dok si u svom telu ti možeš da vršiš dela Carstva Božijeg, dakle, eto, tako recimo da ti to tako zoveš raj, da si u Božjem raju, u Božjem carstvu, ili da si u carstvu protiv Boga, a to je carstvo greha, odnosno to je to drvo, to je to drvo koje rađa zle plodove, sa kojeg ceo ovaj naraštaj je jeo i umro i zato ne može da vrši Božju volju. Ne može da vrši Božju volju. Vidiš, ovaj i svaki drugi koji, dakle, vozi ove motore sa ovim velikim kubikažama, koji on to vozi zato što je on u delima stare zmije. Dakle, on je u paklu, a nije u raju. Dakle, ti možda budeš danas u paklu da deluješ po plodovima zmijinim. Dakle, možda budeš u bezdanu, gde su svi nemiri i svi su od nemira posude, odnosno ljudi nemira jesu u carstvu, klanjaju se, dakle, plodovima stare zmije i vrše volju stare zmije, tradicije. I kad recimo ja ili moji preci, moji roditelji, dakle od 3. do 4. kolena,
kad mi to držimo zmijino delo zmije, učenja zmije, kad se klanjamo, kao što se narod u hrišćanskom pravoslavlju, katoličkom pravoslavlju, hrišćanskom pravoslavlju i rimokatoličkom pravoslavlju, kao što se narod klanja, i u svakom drugom hrišćanstvu, kao što se veliko mnoštvo klanja lažima stare zmije, tradiciji. Hrišćanstvo je tradicija, pravoslavlje je tradicija, rimokatolici su tradicije, sve je to tradicija, sve je to okultizam. Dakle, tradicija jeste telesna, a telesnost je okultizam, vraćanje, drugim rečima. Sad ovi, dakle, koji drugima rade nemir s ovim kubikažama, dakle, u njima, oni su unutra, im je u srcu, u njihovoj nutrini jeste nemir, jer oni su u nemiru i drugima, zato što su oni sami upali u pakao, u bezdan, u sva dela smrtna, u dela grešnih strasti koje vojuju u našim udovima. Zato on radi, on ili bilo koji da nas stvara buku, kao što rade recimo i ovi službenici od tog puta, dakle pravoslavno hrišćanstvo, dakle oni imaju svoje službenike i imaju svoje objekte, dakle imaju svoje carstvo koje jeste carstvo protiv države i imaju, dakle, te zvonike sa kojih dižu buku, dakle ta zvona koja ječe, koja jesu, dakle, i zapisana u biblijskim zapisima i kroz pisma, dakle pisma Starog saveza i pisma Novoga saveza, dakle zapisani su tamo posude nemira, carstvo mrtvih, zapisa sve, svi smo mi tamo, dakle tamo smo i mi koji smo izašli iz Babilona, tamo smo mi svi i oni koji, dakle, se ne klanjaju njima, ne klanjaju se lažima stare zmije, dakle tradicionalnim religijama od istoka, dakle od istoka i od zapada, jer to je to, i istok i zapad, zato se postavlja krst na objektima njihovim, dakle na carstvu. Carstvo mrtvih postavlja taj oblik krsta, predmet na kupolama tim, i postavlja ih tako da jedna strana bude na istoku, a druga na zapadu. Zato što se tu drže, u tim učenjima se drži telesnost, dakle krsne slave jesu telesnost i oni se upravljaju prema suncu i mesecu. Pa onda imate te lunarne kalendare i taj pravoslavni kalendar i ovaj drugi katolički, oni su u stvari lunarni kalendar, valjda se on zove po mesecu, zato lunarni. Po tom ciklusu, lunarni ciklus, gde se planete
kako se kreću, kako oko zemlje, kako se postavljaju kad. I to je sve, dakle, krsno, odnosno telesno učenje.